Ya Allah, ngasi Manipur lahir mipum khudimag ya Allah ising chawgi awahwa mayong nari ya Allah. Ya Allah ohelak liba khudimag na hakim hay kaidik ohelak pani ya Allah. Ya Allah ngasi di Manipur lahir parja khudimag ya Allah ising chawgi awahwa may kai khangdana mayong nari ya Allah. Ya Allah masigi azab sibu ya Allah na kai thopihun ya Allah. Ya Allah ikoi nahawang sang jari ya Allah ikoi toba hay sakabat tahu jari ya Allah ikoi punna maklan jari ya Allah. Ya Allah nahang na asum na ba azab lagi ikoi kuding mo pun hana kai thopihun ya Allah. Ya Allah nahang na nusi draba nahang na ikoi wahasi tabi drabati ya Allah kana na tabigan ya Allah. Ya Allah ikoi bu toba hay sakabat tahu bagi tanjado nahang amuk tadi pibihun ya Allah. Ya Allah hanagi pun sida hanagi leram ni bahala nafda ya Allah ikoi ba muk hana lehen biuni ya Allah. Ya Allah ikoi bu dung sidrasu ikoi gi wahaji taning drasu ya Allah pik laba dum laba angang ba sum baca kaya amadi sahiyam laba halaman kaya ulma ikram singgit mai thong mubarak yang biraga makoy rahmat barkat ki zariya dagi Allah nahana asum laba azab sagi ikoi kudim ya Allah na kai topi ya Allah. Ya Allah ikoi lan jari ya Allah tagay sing na ya Allah nahanga pam da bathok ki hamurun tawqin ya Allah. Ya Allah tagay sing na ikoi nahaki thongin na sang jari ya Allah. Ya Allah ikoi dahamo na toba isagawa taw jari ya Allah. Ya Allah ikoi na tau ki baguna kafir sagira khudim ko to piriyal asum laba chahor ba tamthi laba azab asragi Allah na na to Allah.